Bana olunaku lwa leero ndi musanyufu ino okuva ku ntobo y'omutima gwange. Bana kyemutulaze abama TV abama radio bana mwebale kutwenda abantu ba Busoga wona kubanga kyemutulaze nze aye John Blaq analiwa asobola okusoloza ensi n'ensi y'abantu. Bana tusimye ino tusimire irala era mujye omukwano ogwo mugutwale mu maiso gwe mutulaze olwaleero luno wanji bana John Kasada bwe yasomanga ng'akoba ati aye mama nenda kuba musomesa oba nenda kuba kusoma bulamuzi obwa lawyer aye munange najjo okubona mpola nga atandikanga ng'ayembanga ng'adudumanga atyo ng'ayemba mpola aye yankobera bukobera ati munamukaire njire mbone koti ndi kujja ku bya music tida kujja ku kintu kindi awoge yajja mpola nina ngaka ali muto anti era bakoba ati akali bakendo kabonera kumukonda ngayemba muku aye nga tayemba bulungi ino aye muna bwe yajja taalabuka bulungi yamala yafuuka ensonga bana nasoose aye very tibitirivu bana nasooka nakoba nti yayoona omwana mu kifo ky'okujja mu maiso n'emisomo gye kabiri afuuse mwembi nga ndowooza nti obwembi gwona ti mulimo aye bana nsanyuike ino najja okumuwulira ati agire mu nsi dakuluya agire America agire South Africa kale zeena nafuna essanyu lingi ino ng'omuzaire bana abazaire mbakuutira mwena mu baana muzira kiyitira bana mwenda abaana mubalaga omukwano mubasomese ate omwana omulingirira nga taakaali muto kyaliba mu bukulu kuba kyalaga mu buto nekimufuula kyaliba mu bukulu bana nze kintwaire ino kitege abazaire abandi nze mbakuutira kirala omwana gaba tagemye line oba yakwemba oba ya bubadi muleko eyo ni talanta ye Katonda gye yamuwa bana abazaire mwena abali kumbona bana musomesa abaana ate mulingirire nga abaana abo ke bakaali bato kuba bakoba ati akali bakendo okabonera kumukonda aye John Blaq kino kyatulaze bana abama TV mwena abantu bona ababulido abantu be Busoga abantu be Buganda ido mu Freedom City ye yabaire bana mwebale kutulaga mukwano tweyanziza ino tweyanziza amaina gange ninze mchala bafika wajeni namkone ya omulalati bana